Welcome back to Jamox channel. Today is December 26 and mamamasyal po tayo ngayon sa plaza. So kasama po yung partner ko. Yan. Shh. Pasensya na po kayo guys sa background kasi sobrang kalat po. Yan, si baby. Diyan. Ito na. And yung anak ko guys. Yan. Nge. Si Yore. Ginagawa mo. So, pupunta na po kami guys. Bye-bye! Nandito na po tayo guys sa plaza. Dali na! Pagkaw! Be! Hani di ini. An. Kaadok ka. Social distancing.
tahonan. Dari. Ah. Ay, di una. Di. Nak, nak. Ah, okay ra ma'am. Ato. Ah, sige, ato naman tanak. Ato sa taonan. Ah, sige, ari, di tagihan. Ari nak. Kinalasan na to, bi. Yan. Ah, mo bi, anak ko picture, bi. Ato raman, bi, kay kuan. Di ka adyo, anak, klaro, ato ta. The Christmas tree. Ah, dali, dali. Ay, tabi. Yan. Ching, ching. Ari, tabi, ari, bi. Ato ka. Ato mo tapad niya. Dali, dali. 1, 2, 3. Yuri, taro. Guys, sa Plaza Miranda. Joke. Sa Plaza, guys. Ayan. Ay, may strawberry, nak? Ay, ka strawberry? So, ayan po, guys. Hagna, guys, is Kalamay Country, and nakalagay po dyan, guys, strawberry, kasi meron po kasing strawberry farm sa Mayana, and gusto po ng lungsod na i-promote yung ibang products, meron yung Hagna. So yan po, guys. So ikaw na isa-isa ka. Okay. Kuaring batahan. Kuaring batahan. Acha. Be, ito mga pamati. Ano, be? Kuha na mas, be, nga na, karijot. Langka, kuha sa mo mas, be. Kuha sa mas, lang. Na. Ito mga rin, mama. Nak. Tanaw, be. Nam. Nak, nak. Mama. 1, 2, 3. Smile. Suka. 1, 2, 3. Smile. Awasan na, yours. Why, mas lang ka? Awasan na isang ipang bit-bithan. Okay, 1, 2, 3. Smile. Ikaw na. Ikaw na, yours.
Hello guys, tapos na po tayong mamasyal guys. Kakain muna tayo kasi nagugutom na po yung mga bata. Ayan! Hi! Hi! Bebe! Ayan po guys. Sige, bye-bye! Thank you guys. Nandito na po tayo sa barbecuehan guys. Dito tayo kakain. Di lagi maghilak-hilak. Sa'yo mo na. Ha? Excuse me, Bea. Ikaw ni mo hando ah? Okay, pwede isa. Hindi na. Para. Para, turag ato. Mana? Isa ka na yun. Mana? Sa barbecue kasi hindi ko. Food drinks. Dako. Hi, your side. Ay, nabuko. Nak, Oy! nak. Hello! Ito po ko sa Asa ka? Ate! Sa barbecue. Ay, dua ka baso. Hi. Ato lang ka baso. Ay, sila Ben. Hoy. Sila Ben. Sagdirangan. Isaw rami, magsaw rami. Plaster sana. Siyuri may sauhan. Ha? Kami ko yung may tuyo. Kaya ka kayo may. Hoy, to. Ito guys. Kainan na. Kaya lagi tapan ta. Be, kami. Open. Kain na. Yeah.
tapos na po tayong maghapunan. So, yun lamang po ngayong araw, guys. If you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify po kayo sa mga uploads namin. Bye-bye!